วันนี้จุลายนี่สมนิปกว่ากุมสังนี่สมนิปลีโตจันเนียเนียการทาร์บุลกันจันเลตาอินสวายอินสิใบเลเวกุเลเลือดเทเจสวนาทีHC วะเบลูอากุมสมทุมปังอาเวลตรงกลงจูนิมินจิงนี่สมนิปริยทัศริกุมสังนี่สมนิปลีปะทยานิจิงดารุกเวลคานเลือดเทเจสวานาวางินาทีเบงวานาทุดอนดานิน HC วะเบลูอาฮียาดาปิกาปินไดรเวอร์เนนเจ้าตรงกลงจังอาละลุตุกลวะกงทางอันตานียามาเจสวานมุนาฮิอันทิงฮาลินไดรเวอร์ฮีกงะวักชวกินตรงกลงมีอวปุนหัวรวงลากชัวอันนี้ HC วะเบลวาฮีเซียฮา District Headquarters ZPM General Secretary นิลายนี่ NITI Ayok Governing Council CM อินรินีนี่สมนิปัสริทัสริกุมสังนี่สมนิปลีคาน 9th NITI Ayok Governing Council จู Prime Minister Narendra Modi ka iswain New Delhi a neya Chief Minister Pulal du ama point thu soin Viksit Bharat 2047 Mizorama alhotlin theina tur thilpui mo sang athlen Chief Minister chuan NITI Ayokin State Institution for Transformation of Mizoram Tana Chanpuina apek wangin lom thua soya 16 Finance Commission nena Mizoram mamo proposal an thelu te chu Viksit Bharat 2047 na lotin theina na thilpui mo tak te ni ati Mizoram hian state dangte ain masona kan kalpui tlai bik ti soin pulal du oma chuan kanom na akil khor wangin ni tin nun man le masona na tho man po asang bika sustainable development goals ti hlotlin nalama kan kal chakdan hian state dangte phatora kan tumru zia tilanga ni ti in Mizoram chu midangte hnunga kal ringote ro atum bik lo thua soi pulal du oma chuan to na kan mamo masaber chu in kalpo na kong thazok le tamjok nei ani thu soin Mizoram road density hi national average ain alaniam bi kani zirna risel na tui power finally administrative infrastructure in dei lo na po alana sa ati Mizoram mi puizat ve ayatam hi khopuya cheng kan ni thu soin Chief Minister Pulal du oma chuan khopui fil file leilung chiat na lakahim state mason na bulthut growth center ni thei nei kan mamo khopui le thingtlang mi puite laklu in thlau lu tukti bonan te na thar tamjok siamani theinan te hand holding policy kan kalpui don ti in central sarkarin special package sin min puise du leti asoye pulal du oma chuan India marchak state te hian leilung omdan wangte infrastructure lama kan la hniam wangte in industry lian kan nei tlem ti soin sumnar kan ta chambik abika kan har satna te kan lo ma chon na tur zalen zo ka kan man thei tur fan om thei se kan tangkai pui liang tin 10% GBS hi ministry tin hian in kai shwaina mumal tak duang se central PSU te po hian an CSR fund 10% vel tal hi marchak state a mang thei se ti in rotna athlen Chief Minister chuan Viksit Bharat ti hlo ting turin remna le mwana nei atul masa a Mizoram chu international border pani karche a thenom ramahar sana thlengte wanga chimbuai rengani thu soin security related expenditure don arem ta chia lo ni poin central sarkar in peace dividend tal ngai to sakse du thua soye ruihlo ti lo turin intiam Tlomngai Pol Foundation for Drugs Free Mizoram halak na in nimin ni somni pariya thasari kumsang ni somni pali pathiani chonhu khan Electric Veng Presbyterian Kaushana Christian Youth Service CYS ruihlo thatlo zia injirtirna nei ani Resource Person Moses Lalrem ruata chuan pathianin min siam dananga min ni tir theilo tu chu ruihlo ni thu soin Khovela thil siam chwale danglam na thleng zongjong hi ruihlo an ti lo wanga thleng thina ni ti in thalai ti chu hlotling ve tura ruihlo nwal swa turin asom CYS in khoma hian te rol mi za somsari pakwa ti chu andu than na nge in ruihlo laka filhim turin anin tiam siam chop chiat na kan sha tangin Mizoram chu ro tuitlak tamna hunani a mei thla atanga September thleng hi fur ati theia lo me hemi hun chung yan ro tui kan dong thalhia achang chuan hemi malam le nulam thleng poin ro atlatam theilhia ro tui kan don tamwang le tlangram kan ni miaw wangin leimin kan torna salia kumina phei chuan leimin kai noya nun na chan an tamhlia apoi tak zetani
khwarel chiat na hi chi sang sang a oma chung chiat na thlipui tui lian lir nging kang mei le leimin zinga kan ram chuan leimin hi kan buai pui bera tlangram kan ni wangin tui lian hi kan buai pui ne pa thlipui chung changa po wani thlak takin kan then omram te ngai to chuan kan twar ne phle ni lir nging chung changa po Mizoram chu lir nging na ber thlen the na mun ni in mithiam ten soima se voini thlengin lir nging na omlovin pathian ve na kan la dong zela khwarel chiat na thleng kan buai pui ber chu leimin he ni khwarel chiat na chi sang sang te hi pumpel theilo te anom rualin a then hi chu kan pumpel thei ti chiang takin alanga lir ngi hi engti ka thleng tur nge ti mithiam te chuan voini thlengin an la shelawa thlipui le ruwa pui sur tur te chu mu lok thei anita a hei wang hian heng chiat na lo thleng theilaka mitam tak nun na chan him ania chiat na sa jok thleng thei po pumpel anita hi thillom takani soito angin Mizoram in chiat na kan to na satber chu leimin hi ni kumina po leimin mun tam taka a oma tona po konga chia in engemo ruwa tlak lek chuan kong pui pui mo tak tak chu leimin wangin aping ta zel mai aizol ko pui po han thiri la veng sang sanga leimin atam hlia a then chu na satakani lain na savak lo po oma mun chen kata phei chuan leimin na bul hnaya chung ko tam tak chu ina po riak ngam lavin mundanga an riak chuak hialani aizol ko pui bi ka leimin na chan ber hi thil dang ni lovin kan tui chepai film khurlo kan twar ni in mithiam te chuan an ngai ni mithiam te chuan leimin chan ber hi a chung che wang ni in an soya hei chu ven le pumpel the ni lo aduta chuan misheng te siam chop wanga leimin hi ni a hemi chan ber chu tui chepai film khurlo wanga ni aizol a chung ko tam tak in thatak tak din te po hian tui chepai na drain hi kan ngai pui mo lo le maya kan compound apel chuan kan du tok mai ni inalang kan tui chepai hian zoi zoi in le achi anipa hun engmo chen chi anuwa leimin hi alo in siam ta ni in mithiam te chuan an soya an tu soi hi adikani ti nem nge nan leimin hi atlang puin chirtol ani deuh zelani heng zong zong hi tui chepai na mumal le thatak nei la chuan a thlen arin om lo hlia tonang zela kan kal chuan mangkhong lian pui kan siam ti na nia nakin loka chuan building thatak tak te hi atlu sop nei noi lawang ti po soi thei lawani chiana thleng zinga leimin wanga chiana tamber hi mishing te siam chop ania pumpel thei ani wangin tui chepai konga tunai ne se zokin film khur theila adu hle lian siam na tur sanction order MNF in lom omanti sarkar ma sa malak na omlo angmaya soi tha ti lo sarkar ma sa MNF ministry in mualkhang voting plan siam thatle ti lina tura ma lo lak to na kalzela voting plan lian jok siam na tur sanction order July ni somne panhe kumsang ni somne pali khan Indian Oil Corporation Limited IOCL chuan Mizoram sarkar thar kuta alhana MNF ministry in ramamo bel ang leibela lungphum phum mai thea lo pe felvek nuwa mualkhang voting plan lian jok siam na tur sanction order chuak ta chu MNF chuan lom omanti ram mi pui ni tin mamo phushuk na to ram rotling ani ngei theinan uluk taka vilzui turin ZPM kai hruai sarkar le FCSNCA minister te acha ngal bok Mizoram mi pui ni tin mamo gas nyang nar tak mu theina tura MNF ministry malakna LPG bottling plan siam thatna le tilen na to sanction order chuak ta hi MNF chuan lomomati in Central Sarkar Ministry of Petroleum and Natural Gas le Indian Oil Corporation Limited chunga lom thu soya rammi pui mamo LPG bottling plan lian jok nei theina tura theitop chwa tu te khati laya Chief Minister Mizoram thanga FCSNCA Minister Pukela Rinyana Revenue Minister Pularuat kemate baka a hlotlin theina tura thale azung seng tu te chunga lom thuan soya chuan omanti bok hetiang hi thil omdan dik takani laya sarkar ma sain theitop chua LPG bottling plan siam thatle ti len na tura thale sum alo sen to na te soibawa sarkar thar malak na vek anga FCSNCA ministerin sarkar thu chwa asiam tir du hi MNF chuan mak atia sarkar ma sa malak na engma omlawang mai soidu minister shon hi MNF chuan wanwai thlak antia nule pate in sakzo sa a name plate tarlo tum vengot anga achan ani ZPM kai shwai sarkar hi no pang chhezia puchunga sarkar kal to te pochhia na turingot zong to lawa puitlin lampan turin andu saka sarkar ma sa MNF ministry malak na awanga sanction order lo omta
mualkhang LPG bottling plant siamlin na le siam that na tur po hi ram mi pui ni tin mamo phuruk na tur ram rotling ani ngei theinan uluk taka vil zui ngei turin MNF chuan ZPM kai hruai sarkar le FCS and CA minister te acha ngal bok AIDS ve mu chua andam to thipui mi sanga somni pakhatling to Mizoram State AIDS Control Society M6 chinchia danin Mizoram HIV mu chua to za chu mi sing ni sangriat somni pariatan nia chungzinga tamber chu thalai kumsom panga tanga kumsom li pakwa inkaran nia HIV inkai chona tamber chu mi patme chiana ni in thipui mi sanga somni pakhat anom to M6 report tharbera alandanin Mizoram HIV shikpai mu masakber October kumsang kha zakwa sumkwa tanga kumin March thling khan Mizoram thisen noi sari borvel endikto ni in chungtang chuan HIV shikpai mi singni sangriat somni pariat mu chua ani to kumin March thling khan Mizoram HIV AIDS wanga thi mi sanga somni pakhat anom to a AIDS wanga thi hi kumsang ni panga tangin chinchia tanani chungzinga mi sang thum zathum pathum chu mi pani in me chia sang kha zaruk som thum pali annia mi somriat pali te chu no pang anni antiretroviral therapy ART lami singni sangni zathum som pariat anum lain ART registration ti zongjong chu mi singni sangni zariat somruk pali anni kumsangni paruk china tanga chinchia china HIV AIDS kai tamber chu kumsomni panga tanga somthum pali inkaran nia kumsangni paruka tanga kumin March thlingin hemi kumhuang chunga hian HIV AIDS kai mipa sangria zali somruk pathum le meichia sangthum zani somli pali an oma kumsomthum panga tanga kumsomli pakwa inkarin dotin kumsom panga tanga kumsomni pali in andot M6 data tanga alandanin Mizorama kumtin HIV AIDS kai tharmu chwa mi sangni borvel anomzi a tunai kumnga chungin kumsangni somni tanga kumsangni somni pakhat tanga kumsangni somni pania mi sangni an kai lawa aba kumdang zonga chuan HIV AIDS kai tharmu chwa mi sangni an tlingvekani HIV kai mu chwa tharzat kumsangni sompariya tanga sangni sompakwa a mi sangni zanga somnga pasari sangni sompakwa tanga sangni somnia sangni zathum somthum pariat sangni somni atanga sangni somni pakata mi sangkhat zakwa sangni somni pakata tanga sangni somni pania mi sangkhat zaruk pakhat sangni somni pania tanga sangni somni pathuma mi sangni zanhi somthum pathum sangni somni pathuma tanga sangni somni palia mi sangni somnga pakwate anni Truck nei tu ten an sum sengin kongno Mizoram Trucks Owners Association MTOA chuan kol kulle lia puin kar kong chia an no Manipur rama buai wangin Mizoram atangin Churachandpura FCI bu fai pe kania mase kol kulle lia puin kar kong chia tak ema wangin truck an kalngam to lawani MTOA General Secretary Dina Tlau chuan amuna kalchilin kong chia dana ena Dina chuan lungtrip somli vel an no thei be se ni thosoya kolkul VC le liapui VC ten thei to pan lo boy pui wangin lom thua soibok kumdanga po MTOA hian an pol sum mangin aizole bairabi in kar kong an lo repair pho to thin ani Kaushan sang thalai ten damdoin sanga atulan man turin thisen unit zathum somnga paruk an pe Inrini khan damdoin sanga atula anman turin kaushan pol sang thalai ten thisen unit zathum somnga paruk anpea civil hospital aizol in atula amanatan SAY Central North Division in unit za somni pakhat pe in thisen petu mi pa za pani le meichia som pakwa anni Sinot Hospital Durtlang in atula man turin PYD Mizoram Durtlang bialin unit som pasari le PYD Mizoram Trumpui bialin unit som pali anpea PYD Mizoram Aibok bialin ZMC Falcon in atula manturin thisen unit somni pathuma anpebok GKP lunglei chan mari bialin lunglei civil hospital in atula amanatan unit somnga pali anpea thisen petu mi pa somli pani le mechia som pani annia GKP Champhai Karot bialin Champhai District Hospital in atula manatan unit soman pea GKP Champhai Bethel Bial po in Champhai District Hospital in atula manturin thisen unit sompariat anpebok Evangelical Church of Maralen K3P Sino Zongling in
in rinni ve khan Siha District Hospital in atula manturin thisen unit somruk pali an pea thisen petu mi pa somnga le mechia som pali anni LIKB care thlai pol longtlai AOC bial le mampui bial member mi pa somni pakwa le mechia parukte poin in rinni ve khan longtlai District Hospital in atula manturin thisen unit somthum panga an pebok lunglei police ten ruk roman CCTV war turin mipui an ngen Gilbert Rentley ton naya lunglei khopui leili taka dorok to lunglei police station case number 139/24 det ni somni panga thasari kumsang ni somni pali under section 331 number 3 331 number 4 305A BNS sa inham noilarin felakum somni paruk son of lalvunga late na thial electric veng chu ni somni pasari thasari kumsang ni somni pali chona lunglei police in manin poisa fai cheng sing khat sang sari zali borvel ala ka tanga thomno le cheng sang man hule poisa fai zathum somsari chu kota tangin mule tani he poi khoi tu hi adorok na nei tu ten CCTV anbu awanga rang taka man chhuani in case danga ai nam noile noilo chu chui chun zom aniang he ba ka hian mi in rok to evlal muan oma kum somthum pani son of F kongkhar moya puk puilung lei chu lunglei police station case number 144/24 det ni somni paruk thasari kumsang ni somni pali under section 331 number 3 305A BNS 2 ni somni pasari thasari kumsang ni somni palia mangal ni in athil lak mystery bungrwa ID le ATM card le thomno te mulet ani boka case danga in nam noina ni le ni lo chui chunzom ani bokang ni somni pathum thasari kumsang ni somni pali khan aizol PS case number za somkwa pakwa/24 ni thum tharu kumsang ni somni pali under section zali somnga pali zali somnga pasari zathum somriat IPC a aizol kotroka poisa thanem tak ruchuak tu larin heta kum somthum son of ram ngai sanga of tui kwalsi aizol chu lunglei police in lunglei aron panphei chu lo manin aizol PS kota alhan let ani to bokani lunglei police chuan lunglei mi puite kanin le lo kan dor office te alo him le azwalna tan CCTV wa theu turin kanin ngen tharle a heian ruk ru laka kan him tlan theinan le nu chui konga police te min pui theina man ru thale tangkai takani wangin CCTV atam theng ber mani in le lo le mun poi mo la ya te wa theini se ti in kanin ngena khotlang mi puite kan tran wala swal dona konga tonlai thiamna technology mangtangkai turin kanin som tharle ani LDFA in circular tichuak Longtlai District Football Association LDFA chuan circular tichuak in Yanglai Association Interbranch Golden Jubilee Football Tournament 2024 chu har satna sangkara khelzo anita ti tarlangin he tournament hun chung hi arei do wangle match official lamte po LDFA hnuaya kan nei ti tan po hau tak viau don ani ti hriain MFA te hna ngen na siamin match official tur po district danga tangin mi pariat lai ano intiar nge ni anti July ni som paruk kumsang ni somni pali khan semi final match Sia Changkon branch hruaitu le Longtlai Vengpui branch hruaitu ten an khel ti tarlangin LDFA chuan in khel tana tanga minute somruk pakhat na a Longtlai Vengpui branch hruaitu in goal an khunga chuchu Sia Changkon defender lam hian offside nianga in appeal an siama mase assistant referee to AR2 hian offside hi aphar lawa gola apomani hi Sia Changkon lung oilo na bulin tanna ni ti in khele ro pa ngai taka kalpui chunzom ani thuwa soi LDFA tarlandanin in khel chunzom le in khel boruak zia mai done moti lai counter attack ball cover tuma referee atlan line halfway line bula boina athlengani he thil thleng wang hian referee hian assistant referee 1 AR1 zukrona tuma fourth official lamron turin atlan phili a ti chuan fourth official in ashil angin Longtlai Vengpui jersey number 17 le 15 a caution yellow kata Sia Changkon jersey number 20 fourth official in ashilangin violent conduct wanga send off anita thung Sia Changkon jersey number 20 refrain a send off cho Sia Changkon captain B zo thanlian chuan ngai thiam lovin referee chu tong kam moi lo tak manga an khum wangle asut
tau lui awangin referee hian red card a petani tichuan referee chu kutlak chunzom anita a referee po hi thisen chuakin munga laya thuyangai te hialani he thil thleng hi poi antia an match official ti thlawang an hau tata kutlak tu hi an dem tak zetani hetiang thila thlen tak wang hian district pona tanga match official tura an som te chuan conduct chunzom zel tha anti lo wangin min hon santa ani he thil thleng hi longtlai DFA chuan poi ati hlea match official te inza no mialwa kut an tuar hi poi anti in kantor pui tak zeta longtlai DFA executive committee meeting chuan siachang kon team captain B zothan liana hi Malsawmtluangah tan football kai noi thila innam noi to lo turin ashem July ni somni pathum kumsang ni somni palia YLA Interbranch Golden Jubilee Football Tournament final match khel ania hemitrum hianin khelmain Central YLA hruaitu te point final match khel tur te chu match mu nom tak khel tur le Golden Jubilee Pual Tournament ani ti sia a thataka khel turin du sakna anhlana anma ni rontroi om tu fan te po thutna tur ruaman sakvek anni final match khel ania hunpa ngaya gole lu lo wangin extra time khel tirania extra time thoni na minute som pasari na Bualpui defender chu box chunga handball ni in penalty longtlai veng puilam pek ania ti chuan pe tura anin ruaman chungin Bualpui fan lamatangin assistant referee Oliver chu lunga vumni in thisen hiala chuaka ding chunzom theito lovin assistant referee po thak angai te hiala hun engemo chen chu fan te wangin match ti top leilok ani hetiang thila thleng hi poi anti thu tar langin LDFA chuan fan te kan thunun theilo wanga match ti top leilok ani le match official te po ding chunzom theito lova siaman ni hi Bualpui NG fan te kan dem tak zitani ti chuan match khel chunzom le anita a hun claim te la omtia longtlai veng puilama Bualpui NG 10 goal an khunga mase he goal lu mayan referee chuan fall lak wangin gola pum chunzom ani talawani he thil thenga hian buaina neunewa oma in khel chol leilok ania in khel chunzom le ni in hemi no rei waklawa an hun ti to panita ni anti LDFA chuan in khela zawa kan official te playground chwa san theilovin Bualpui NG fente geta lu tumin buaina an siam chunzom ngal ti tar langin get po chi hialani ti chuan kan referee Malsawmtluangah chu kuthak tumin geta lo lutin chen kha chuan kuthial an thlak manani ti in Bualpui NG lamten referee ti buaya kutan thlak chu an dem tak zeti an tar lang Bualpui NG players te ro infiami anni ti asya thle ti tar langin LDFA chuan referee ti buai tum tu te lo dang tu anni kha an fakum kan ti tak zeta amai ro chu fente wanga twar the anni ti ro kan sha ta thalhe CYLA Games and Sport Committee le technical meeting thu chuak ngai changin atulangin fente chungchanga po action la kaniang kan match official te hi keini longtlai DFA te chuan natakin an thlawang kan hawa football ma son tura thei top chwa chunzom zel tur point kan nge nani anti LDFA chuan hetiang thil hi thlengnon to lo se andu ti tar langin malam huna team player fente atanga moilo taka football ti mai bal zonga che kanom chuan LDFA chuan natakin action ala zel don ti in fente chu nungchang moi zir zela football ma son na konga tho ho pui zel tan an som Disciplinary sanction Central Young Lai Association le Longklai District Football Association buat sai CYLA Golden Jubilee Interbranch Football Tournament 2024 khelmeka semi-final match siachang kon YLA branch le Longklai veng pui YLA branch te in khela siachang kon players le captain nibok bizo thanya na chuan Mizoram Football Association referee lalchan chua achunga moilo taka che in kuthiala thak wangin Longklai District Football Association chuan football le akai noya kumsang ni somni pali tanga kumsang ni somthum pali chung athunun ani Project Monitoring Committee in Sarkar mamo na tho anindika lungoi lo na an nei nual Mizoram Sarkar in Sarkar sumhanga project tho te endikle vilzui turadin Mizoram State Project Monitoring Committee MSPMC in natho anen diktoa lungoi mi alona an munual Zalenin MSPMC Vice Chairman pu RL rin oma IRS retired ne na changa thodon danin project an tlo to china na thataka omlain na chalo po omti asoya project chen khachu an thok tha a then khatero lungoi mi alo na te a oma
project trend khat chu an na tho enina thinrim thlaka heng na thok tu te trol chuan chief minister hovin kan na puang mai the ti project an tlo donin pong potlo ngot lovin an na tho tur design le scheme te sum sen soza tur le a quality le thil tul dangte uluk dawa anzir chian nuwa an tlo chau thin ni ena soya kan project lo te hi anha tha emti te hun tiam chungin anzo mandon emti te an na thole sum sen so ain milem ti te le uluk le chik takin kan entrin na thalo lai te kan soi se la thata ka thok anom lain chen kha chu contract pek tlak to lo hiala kan ngai te pon oma heng na thok thalo hi chu blacklist torin sarkara ngen recommend kan tumani ati puaril rin oma chuan tun din muna sarkar ding line contract apek te chu an la tlo lo ti soin tun thlenga an tlo te chu sarkar kal to na pek tho mek te ani ti asoya MSPMC chuan thei to pamalak chho zel an tum ti soin tun din muna chuan ai zole a che vela mason na tho an tlo phota sia ha lung lei champhai le mun la zoka na tho te latlo chunjom zel an tum ti zalena shilbok MSPMC hi February ni somni pakhat kumsang ni somni pali khan Mizoram Sarkar in dinin chairman a chief minister Pulal du Omani a vice chairman a pu RL rin oma IRS return ni in secretary a engineer Vanel Ruat a Silo Ruat ania ani ba ka hian mithiam pakwale por sang ayo mi som pani Ruat anni bok me ni somni pali kumsang ni somni pali khan member dang pani an Ruat belle bok Chief Minister Pulal du Oma chuan December ni somni kumsang ni somni pathuma Mizoram People's Forum hruaitu te akumna a MSPMC din ani don thole he committee remti na lo chuan contract na tho hun po sele ennon te ti ani don lo tho soi ani kumli chunga ASF wanga sum lo cheng vai bel cheza sari pasari kumli kalta kumsang ni somni pakhat kumatanga July ni sompanga kumsang ni somni pali thlenga African swine fever ASF wanga sum lo chu cheng vai bel cheza sari pasari point pakwa paruk athling to a state disaster calamity apuang turin thunei tu sang hena thlen tum mek ani animal husbandry and veterinary department chinchia danin voknat na chikhathi kumsang ni somni pakhat khan Mizoram mu tran ania he shi mu na masaber chu lungsen khwa lunglei district ni in kumsang ni somni pakhata vok sing thum sang thum zali som pasari thi in singkhat sang ni zanga somruk pariat swatania khozani somsari pani ngongin hemi kuma ASF wanga sum lo hi cheng vaibel che zathum somthum pali point pakhat pali nia chutani kumsang ni somni pani khan ASF wanghian vok singkhat sang ni zasari somkwa panga thile in singkhat sang kha zaruk somriat paruk swatania khoza somli pakwa ngongin sumlo hi cheng vaibel chezani som point pathum pani ania kumsang ni somni pathuma khan bok sang khat za som thum thile in swat zakwa somriat a oma khosom thum paruk ngongin hemi kuma sumlo hi cheng vaibel che som panga point pasari ania kumin January atanga July ni som panga thleng khan bok sang ruk pakhat thi to in singkhat sang kha zathum somriat swat anni to a kumina hian khoza somruk pariat to amin sumlo hi cheng vaibel che za somli pasari point pasari pathum ni in chutani AHN Veti department chinchia danin kumsang ni somni pakhata tanga July ni som panga kumsang ni somni pali thleng khan ASF wanghian vok singa sang thum zathum somnga pani anthi to a sing thum sang ruk zaruk som pali swat ani to buka ASF kai noya vok thi zong hi singriat sang kwa zakwa somruk paruk ania khozaruk somni panga a chung ko sing ni sang ni zaruk pariat ngongin sumhlo zong chu vaibel che zasari pasari point pakwa paruk atling to ani zalen thudon danin ASF wanga kunna thok tu te sumhlo hi atam tham ema wangin AHN Veti department chuan chiadna calamity apuang turin thunei tu sang hena thlenan tuma department ngen na hi alo ten chuan vokchan ten zangna domna an mu thei don ani tundin muna chuan ASF hi calamity apuan ani lo wangin vokbul tu ten an vok an chan ani poin zangna domna le chomdolna an mu thei lo ani pakhatna ASF hi voknat na chikhat ni in kumsang ni sompariat khan chaina a muania vokmak tadua izali chuang an thi ani pani na kumsang ni sompakwa Myanmar a mule ni in sarkar chuan then om Myanmar atanga voklak lu akhap ngala Indiaram state zinga Myanmar atanga voklak lu khap masaber ani pathumna
kumsang ni somni khan marchak biala ama sabiratan Arunachal Pradesh le Assam monia Mizoram masabiratan kumsang ni somni pakhat khan lungsen khwa mu ani palina pachunga University College Department of Economics in Anjir Chianna kumsang ni somni pakhata ASF leng wang khan Mizoram mipui za asom pakwa injirna an chunjom theilawa za somni palin farming chunjom theilawin za apariat point pathumin insak an chunjom theilo pha ani pangana kumina ASF free mu na masaber cho leithum Champhai district ni in February ni kwa kumsang ni somni pali khan mu ani parukna kumin January tanga zirtop ni somni paruk khasari kumsang ni somni pali thleng khan Mizoram ASF wanga vokthi sang sari zanga somnga pariat omto in ASF ve niarin helvok singkha sangthum zariat somnga swat ani to a khwaza somkwa pakhat atibuai to ani missionary luya tlahlum GBU Mission School Tirbin Arunachal Pradesh is filter missionary zirtir tu thok el Malsawmtluangah chu nimin ni somni pariat thasari kumsang ni somni pali pathiani khan luya tlahlum el Malsawmtluangah te hi nimin tlai khan an khobul luya incha dai turin an kala tuizang khawin lapalin anunna achan tani atlakna tanga meter zanga vela atlaka tanga minute somni nu vela arwang mu ngalani el Malsawmtluangah hi BCM Emmanuel luang mual aizo sponsor ni in jun kumsang ni somni pali khan missionary tana tirchhuania ama hi tlangwal lani in missionary ani tanga thakhat le tlema wandoi na hi atok ani ramri chungchanga Mizoram Leh Assam inbe don ramri boina chingfel tura beina kal zela Mizoram Leh Assam sarkar ayo te chuan Thathar August ni ko hian aizola inbiak nan chunsom don Assam sarkar hian Mizoram sarkar ron be popa state pahni ayo terem chan hun dapin ro manna siamania Assam sarkar palai te hi an border protection and development minister Atul Bora anaron hawanga an state home secretary baka home department le akai noi official dangte local tura ngai annia Mizoram lama home minister puke sap danga hi home secretary puwanlal moya le official dangte nan troi omang home department how tu ten an soidanin nikum top lam khan Assam palai te hian inbiak na chunjom tura aizo local antuma amai ro chu Mizoram assembly in thana hnai to ema wangin local rilo tura thuron pek an nia in than nu kumin February ni kwa khan chief minister thar pulal du omale Assam chief minister Himanta Biswa Sharma te chu Gauhatia in muin Assam chief minister hian IO minister ron tir thuaya tum thua soina in parliament in than puin anang chhole ta sia in biak khun hi son hlatangai le ta nin home department how tu te chuan an soiani tuntuma hian an in biak chuan state pahni minister te in biak voili na turani dona aizola voi ni anin betoa kumsang ni som ni pahni November thla khan Gauhati khopuya anin belea khamituma anin biak na anrem ti tlanangin Mizoram sarkar chuan Mizoram chin nia apom khosomruk pahni mingte thelu ta hei hingun taka mun ngeya zirchian nuwa thelu ani tuntumin biak na hian hei hi soyani rin ani bok Mizoram Leh Assam ramri buai hi kumsang kha zakwa somsari pahnia Mizoram UTia hlan kaya ni chan ataka mun ngeya ramri rin lova North East Areas Reorganization Act sangkha zakwa somsari pakhatina soidan ringota ramri asiama fanga lo in tanania ramri mun sang sanga boina le tharum thona thleng foma se July ni som ni paruksang ni som ni pakhata vaireng te daya Mizoram Leh Assam police anin kang em khala thengai lo khamia tang khan state in then om pahni te chuan ramri chingfel turin ngorzo kin in biak nan bo sai chhota official te voi tam tak anin biak pa ka minister te anin betoa chief minister Lui Mizoram thangale Assam CM Himanta Biswa Sharma te po kha voi ni Delhi anin biak ba ka chief minister Tharpulal du omale Assam CM te hi anlo in beto bok ani khati zong kha tuntrumata na kanon ti chwale theite choni e